Jesi ale yema abusafo ko esre tolunya kusuani firi ho mama ebi edo no so wunya kusuani a firi ho abusuani wo na mamre bi a wo so mo ye kuta na kwan a no mo timi aye insan se wunya kusuani na wunya wa timi ne esi se wunya kusuani a firi ho na fa kusuani nya do ma ye na fa ye fo so di na mesramada we enya tokwaso oto so etimi sre wunya kusuani a firi ho no kama mame na fe Osanju abusua no entumi nya ne awose ombeye ne fo Osanju bra na fe ya papa enya kwan emprichi na fe ye ja ya dihye no kwan asomdwe mu kra emfama ye sibia sese ne tie no abusua ne abusua ejake ene abusua ne nyina awesa ade ahye bakofo no ena fofo ne nyina obibia ya resa ya kasa ne nyina ade ahye bakofo no ya beka ya bra ya nua ya dofo ya ba ya nana ya wofa banju bakofo ebi no aka ne wonsem nyina e de akire nyina enunti ya kan nyina bom aya na bako a ya do Osanju ba wi a ya beka ni nyina e de akire eti enko nyambotre na enko ba bi a eti bisraw ya nua ba ma wugina wa wunya busua ne firi ho se de minya ne ntie ne se abusuafo no pese mo ya amam Kwarteng, yeah. More. All right. Eti, never talk. Anyone know? Come on, man.
Elvis Asanku was born on 1st July 1995 and sadly passed away on 1st September 2025. Now Asanku ye ketri wo enuanu nsia entem. Oshe ne suku ase wo Christian School for the Child that ewo esase. And I will bury a junior high school at Chamako Florida DA. Haya. We junior high school now. And I'm some massacre went to me and was no Pejuma. None need that phone. Osanku sian said ye sugu doda die make sure well that enumunu na oyare kakra and I don't touch her say oyare a your friend pokram moje pokram a provocation ye beka ni leukemia inti ojai ejuma no edu maybe nasika seven a day pa inti oshase say on the kete kwechima said ye be ya benyesika ashen usia growing up Elvis was a very cheerful and funny person. He had the gifts that made it possible for people to be sad around him, even when he wasn't feeling well. He still finds ways to make others laugh. He was playful. He was also full of wisdom. His journey on social media started on Instagram, but it was on TikTok that made him very popular. His viral video was mainly Barcelona and Chelsea, a video that made many people still began to know him as Asanku, the TikTok star who made thousands of people laugh. Asanku nama asama Odehyie Keff say the niche tobacco da Oshia Her Excellency Ama Mcbrown da na wabo kaya Acheiye. Elvis was proud to share his real life story and family moments online. No matter what people said about him, he lived without pretending to be who he is not. Even when he was diagnosed with leukemia, Elvis never gave up. He shared his story not for pity, but to encourage others. Though he was in pain, he still found strength to create joy for other people. Akwesi wobusia de obesi na yanyi ni so wo eye sen na bi na wada Roswell Tanju na Kumasi ye Dami Freddy Minia Madam Wasi. Yes, that was it. Oh, someone I had it. All right, and then you can so second
brothers no e ba jomo komo china wona wo abatama sene sunya kwa hwe be why na me shama kafra so mo hwe so ba jo so yana ya kan yina unim e ba jo oya brother the genesis ne ha ko say brothers ne ko say I feel going to say, oh, your brother, going to say. All right. Mama, more pretty, Anna. More number pretty. Lucky. Yeah, mommy. Why? I don't know. But no, you're not going to say. Like a multi-match. Oh, no, my view me. Oh, said your call, boarding school na try na. O call what you say ya. No what nyanya adiri nyina se na ba ya ade na akoto social media. Obi ebo so say you ni papa. Because open say you be coming kwa. Oh, aha, e to call what you say ya. No ti na try ade no no nga baby no. Ara na baby. Ah, ade na say ya na de ma me brese. Sister, there's a one of the that's what I'm going to go for pretty. They say they make for more pretty. Oh, yeah, but you know. And then quite so. Maybe I don't know. Yeah, papa, anybody folk to abandon the order. Yeah, chill quite our man share. Hey, Prophet Doctor Jerry Kofusu. Yeah, papa, and I'm sorry. But I know any be that you just Caspono Eddie Amaya papa. That is a mission. Yeriko ma papa bimu, Yeriko ma papa bimu, Yeriko ma papa bimu, Yeriko, Yeriko ma papa bimu, Yeriko ma papa bimu, Yeriko, Hallelujah. The Pacho Enyaboko said it to Musifa. The other kind of said, Eyabokora. We did any coffee or soup. Oh, baby, I say, you will deem pray or for the tour or brand Muno Eddie from it. Did come home, Prophet Kofusu, abandoned him. And then da parky so magina so empressa da edikan na sofo agrada no sofo eda no mesua de wo ha sanse na menim sofo agrada se do si per life sifa ena me hu atale ha na ehye no eti me hu ayi me san ba ha biu me sofo ji nase ayi nipa na okura mic mu a o chensa abode na yo senchu mame amuru jamfu a obisa me question bi se da biya me na me seresere mini hawa na me semi hawa e obitim mama se me bedago age ifunu na wiase nipa bia what your dono ajake
Osanju ni wa me wo ho. Beka na me kan so ameye. Dako na me te Facebook, TikTok ya. Ena me hu me ba o me singer. Pastor Pacho Oheneba. Ena me hu se na Osanju video. Nti oba so na mse da bi mepe Osanju asempa. But me so na no video bi efa na nama eho. Me da hunu no so apa. Ono so do pa. Ne be da hu ya honam se fa na bre me. Eda ye hia ye no ekoye se obi ayi ni me ho bro be se emfietu. Ye be ye papa ene pa. Nti Osanju ba me ho a na oni kwan se osi obi aso. So hwe me ne video se na aso dem a na edin komosere. Na wan sembi wo a na wo se kani pattern famam. But mama ya fa camera ntone so. Nti na ye ni me ho edi ye ho nkomo papa. Na ewiase de odo no eto enye nsempi e na obekira se. Nyame atone nsafre no. Mesia kabium se da etwa to mpa na Osanju etu ni kwan no. Na me nsomo wo ayaresabe a me hwe me elder serious. Eti me hu so ono ano na e too late. The day na wo kono na me so anaje be 3 o'clock na me jame elder bi hu a na mani enna form da me hu ye no. Na wadi kan so kan so wu a me nsi no ayase nkomodie ya me dwa ye emrafo ba sorry a osebe de ehwe me wu a sie me eti me gina we adaka mato ipa masi omo enso e bisa me mamba be si me maame a menim papa menim eti me nyoma me papa ne se ankwa noma me ne metimi ne breso a na meko amen ebia na wunim me enene da di kan hu me a bebi na de ba hai sutiase mesri nyankopon se rate e mountain asem e we sudim amen me pitiawa na mato asemidi and sketching kama menti ebium ya ko school kitu ebi de hu ye ni eto da bia esiem ko zoo enkohwe noma enkohwe mpatio ne owo ifo noma esiem ko water force enkohwe nsuo no na me hu teacher ni a wasesa na school fo nyina se ya ko mochre akohwe funu da me hu teacher ni station a ka wase nya ko pa yenko de mo nyame atom se obi fi mu yesua de wo ha anopai ewie yi e Osanju Jesus ene echo etsina hwan me ana ebetimi ayo bibia eti ya ban sketch yare abrante ya fam o mani plate no enipa abechichire no obo ho a o yare pese Osanju o be wiase onaye mienu enso ene onaye miensa pomaka ho baby etwemu what if apane ne ahoma e de foma na cho ene elbo awia donkumpa untimi ene doctor na cho de ne wo se wodi yesi ni na mono eni milk wodi ohia bre yare atwa okonote na mema se mi ane se ne no yare ne wu na ne bra so no okro ne ni pa yare ne wu na ne bra so e na wokro ebra no so a bia na nye yare bia na enye tio bia na enye nkwansia ti asrema ye ho ene e Osanju oye nipa obe nipa chaya oni nipa sere mo ni ji akasa so fa je ye kasa tiawa na yekusi ye brother me ba Osanju Matthew chapter 26 verse 50 was saying that you should say no say downfall
Obaha ebeye na minim se dako me na medi Asanku bese fom manso daye one me kan sa ba na minim sa gudi Yesu Kristo ba wi ase na sua fododo ni nyina echi no nipa we sie Yesu no na onye sua ni anopai minim Asanku ni mfiro onye nyina echi no onechi agya na wonso de okigya hwan you don't mean tears, yes, maybe quite yes, maybe wasn't, sir. But Asanku said, sin. Your boy, yes, was in you, no, Jenny free, as any other Sumpono. Now, yes, you name said that one be seen. Yes, to be sir, one about set down for Obaha yet day, and a pay Obaha every year day. Overshare Asanku, someone daho. Yemi no go say on the Facebook say na near bie na numa bie bi di mesere na na Asanku bacha ye hwan oba ha be ye den ebi Asanku enyen wenya manabu so e ya dom ebi so pimpo enya ni mfia wenya no eti anopai e wan discussion oba ha be ye den oba share no Esre Oba Sheno Esui Oba Bayete Ebe Sie Bribi Sese wona atu wi a die na obeye ene yo Asanku because tafo that time na me take room ena meeting in epai tafo panko no na ebiesi edu tafo amusieye ana simpacho amusieye na obi amfi no ebacho obi ansi obi onam 70 years kacha sakrache obi anye samanye no hwaso so gube bisi yache ne wanya mfi bi amposu Yesu bisa wan said down for oba habe anopai mene oba habe ye den ye discussion Yada show ni Tabiri, yada share ye biye. Yada share na deni Yesu afa ho. Ana mo be na yetu. Yesu si wan say down for oba ha be ye den. Ade be tia na dwi nyina me nai. Say let me bisa me ho say ye me kofu so a. Me ko ne sen. Wana me show mo me ja mo sen. Asanku da we na yade nyina chi no. Nipa bi so da no. Ene woko sankrofo no so omeden omo mo sere no so tito ho no dia no mo so beye dano edi kan me kana sem na me sere no bi se me nye serious na me se me enyanka egu mi so ebro 50 a me show mo mini bitena bini bimpotia mini papa eni mame wasa mnentie Sasa janka tiye janka nyamabo eti anopai wie yi masem ne se oba ha be yete Yesu ade ene Asanku ochina ye hwan Yesu bisa wo Yesu bisa wo Bible say Amos chapter 4 verse number 12 o se enti say na meyewo Israel oba ha be yete question na question bibi everyone ma ya mawo se enema na wosia ni nyina beba en socialum it is why you want me sua ubetwa wanyere wansia nso a ubefeli edidi hu ne sa wire ho a Bible say etwaso ni pewu na wo na chi no etemu me no nka atemu asem o se etwase onipa ewu na nya etwase no nko se ka se etwase a so nipa yarea do baby no blessed Asanku pray ya e ka se etwase uwu we mukura na nkenye so nipa nam osimi moja na kloto nipa nam osimete nka se me yare etwase ka na de etwase nya accident nipa na etwase woko nti obo no ma etwase oko na ye wo prekope eti Asanku we ka se etwase na wa pre yare shem
edronom obremu amane panie wom wabre ntine twase ana osaka se prekope ni yade a wonyare o yenka se wo yare yesi wogina ho a wotuahye yesi wonyam kwanhia eti owo ye mienu pe na wiase ekase woko de akoyi de ekase woko wabre ni yare wabre ni edunum wabre ni ji wabre ni su eti wokoye enna prekope enna mesema wi sanse aban wo ye timi se wona emono ate ti mesra ma se prekope de ngoso mane mpare wo ana yati helicopter mu a ye tukwan no na mo nim se mo kwa ba eye prekope edi pensia enso woche eni ba mo so no mo obotum se banche ne bode eye prekope asem obi tukwan se me kwa ba me konkan ba yeso kwa ya wa ma ye de serious se be ka ta ebomu prekope ejo wo ye mienu pe etwase woko ana prekope emoni eyi ana yeko muni ehi na betome ana ebeto so yesi wonyini kura no kwasem ni ya obodia from akese timi pono mani tushi eno no komte wa edi aduane agese woni aduane ana wa aduane wo honom sana tie eti oprekope wo honom ene ewo ekase oni pewu ana pai ime pichi wunche woni pichi sineme we bi no pe so we wo ho a ene atembu nso ewo ho prekope ikase wono ba emfa wo ka ho se me tu kwati play mu a ya me pefo mo hwe asese play bibia si a wono wadi aduro wa den yin sa wo yira po fi play no mu a wala ndinsuo mu a bala ndi duanko nti owo eye mienu pe prekope ya ba wanu maduro ebia we ho pane wo da aduro so ebia ye furu so a operation sa wa ya wo de tie ya sam getro ya ka cho pese no nsia kwa ni fufuo ya se bo ade batem bra wa bra pese kan nyina chi no doctor atie odehema ohia akawa udi ni awope ba de su ya ye die si ni panema esu ye kwa wuntimi mpie anapami yi ye be hwe den ye be hwe osanjo ye be sua de osande na da hoi wanya mfie bebre not say wa no di nkomo ekurafo not say me a ene wona da hoi o ene ono no ne amanfo ama ye po amonam ene wona da hoi say ono a ochina be ye hwan mesrawo oba ha ebe ye ten yesu ye dabrem yesu eti bra mencha hono baba no say enti nyinara ka me wo chi adakatia o shemu a onyame sei na obeye wo na esa sei na obeye kofi wusu sei na obeye odi be sua de sei dade empo dade adaka si na obeye ya the glasses so sei na obeye de wabo bre kodu bia sei ndi e basket ni e besua de ye obibi ato aso bible say osena esense be you say obey nyina senti siesie wo ho mesro enye 80 years nye 40 years so we nye 10 years 20 years 30 years manipa enya tinka wo mu se a nipa wo nyini nso ofie nche ko oho bi da ye nso nye mfidodo obi wa wo nye mfie aduasa ofi nipa nchen a ye ka obi sunya mfie aduoso ka wo kwa ye de paepa na gise obi siefo oni nyamenko osanjwe nyini anche enso kakra wa ye no wa be yepi nipa be yepi wa me ni nyina oso mi bisa o se enne wo fie no mentamu area ho se kese asemba se ya asembe na be ka fa ho menya sure senka nipa bia beta be jabe preachida na me shere tu ka di be fa prom ha ebisa me ho bia me mpam asem na kuma ese ebisa mo se me da be yese yi sanse na emu ote na nso wa bonne bra wa kire nsuban anopai ewiei bebi awo hye me bebi wo bia osanjo na da hoi enche obetimu adi ure befi adaka ti say take away po ye kwa bai ye be komo ho ochina ye be ko so mo ho ye ba ha be ye den ye be he osanjo dia na ye se dwene fa ye ho
ye bebre ni abusua ba so ni abusua na wo Kristo wa de nyinara woni abusua na wo Kristo wa de nyinara se de ngira wi wo betima for obi as a father as a mother wo bro ho ase before say eja yes said ye enne ye nua ba ye maame ye bibia ma brown fa ne say kunu na open na hunu no when na po hu when na po hu e bia na open me hu mi da ko ene wa hu mi bi be hu da ho fro na ho fro when na po hu ye hu obi nu ye hu ye hu obi so ye ni che wo ye hu ye ni che ana ye nu ye hu obi no nante enu ne ho obi apia obi nante a wode nsem bebre ene masem nyina ne se ene yo sancho o chase ye hwan o se na meyo esan se meyo senti ye nyinara esiesie ye ho e ko hye nyankopon haye na medusie ye nsiesie ye ho wona e wosika no bobre wi a oto na daka Yesu amagwa ne wanwie bito na daka enti ye nsiesie ho na de wo bia no boaboa ho bibia betimi asi de mesemo wo nkwa asujie ene bambo ye wa huni se bijana yasisie na ye wodo so nko so fa me se eja ene papa me fa ne se ba binem se ne me de mani die no eto ntwan ababa na so tiase so fa me se eja ba me fa ne so se papa so for agrada onuani eda yesie no na bloggers dey pray on bisa me question be say asofo hie yase a ya na expedisika na me say after year no ye hu bio na ye nim na behwe obi otiase na oni me nchen but eneme na mehwe onuan wi ase owu ni nyehu se owu mafo eni asem ene ati papa nchen ya tenche se etono but the fit Tuesday ko bi akọ when na behwe ni bio eno ni asem ti resem se ye nsiesie ye ho mi preach nche mi tin eni confuse oso koye mo nsiesie o me se nyina yi o Yesu amen Machomati. So answer na bompaya ma abusua no. Enye se meche bibia manambro so. Mewi na mabompaya se be ya enye dididi bia. Sofo abiata. Bye bye. Se adura kametobi. Enti so Michael. And be quite so. Prophet Dr. James Kofiusu, and Yamina Musua, what they Yamia Sempade Abedomi, and be quite so. As a free to quine a war, Mensia, Heya, who do station 101, who flip, Suna Poinso and a walker on Saturday Faso, who sees that you are on Saturday Faso. A sorino, ever Honoma, or Fapana Soa, Baba Trump and the answer for ever. The Bajoman, the Mountain Family Cinema. Aja kenya busia Madawroma Prophet Dr. James Kofi Ousu abandindi wura obai wona na sori mpanyimfo ne na sofo ne sori ma free abandindi answer mo aye bai ya papa se wababa betuchi na etese anwansana oni hwe no e wo se oposa ne nsem no oka bibi e de kire busia enne ayi no etoso enonti yefriano mo a yese ko be fofo asa kwakoto aso enonti ye papa odifo Kofiusu wona na sori mpanyimfo ne sori na sofo e ka no ho a ene ye bai ye po odifo Kofiusu si osanjo ti ase no okan o mawiase dina te ewuni se ne papa ene odifo Kofiusu na sori a okonso ne abandenden enonti ye papa se waba no be preach no akanya me asem ya kire na meme wo hano mo a onka asem nko na onko enonti obaya osuku kura nensem enkan tikisika no 60 million enne 6,000 wasi ajake kwa kuma to ye ngodi abusueni na sikai ajake odifo Kofiusu se ensi so nensi abusueni nyina so enonti yedi kanda odifo Kofiusu wasi enra yasada na se enne ebra e firifie ba enonti odifo Kofiusu se 60 million
60 million and 6,000 Ghana cedis. NC Ajake so na NC Abusuya nyina so. Eno tani dia kwan so. Mama Sam Castia pa. Emma ya papa. Bibia mo awo adanse die ti. Mesre Ajake Abusuya momre na madawroma munsum na afe emfonifo muncha na afe enko ba bia. Odifo ko fusu bemai ya papa na chiri kwan e wo Kumasi. Ebo come and share here. We 6,000 and quantity sikano 60 million. Odifo confusion no. Odifo era wase. Na me share we. Boss okay say pa. The pacha ba bia dri ani die mo se akwanya wo ho a ebo mpaya ma abusia no. Na wi ya na masa pa macha ko fodi ade amene mo na wo ha. Mo ma yemfo sentu ko se fom breo. Mesremo a ani die mo. Mesremo yenimi ya honti mesremo amesadam sayam. Ofake eni abusia na mzapani pacho beti abompa mamo. Ade de kwan so ofake emiano abusia na madawroma. Ya papa simu nyina mo mra mfimfini ha. Na onfo mu nyina nche twedi ampo Nyankopon sa. Ade de kwan so. Amen. Pacho ani die mo. The question is, Yesu Kristo kwa wugu no odene maame echa obi. Ye train amen na mama. Esi ntiase. Ewade epeja mabusuen ehya wonsa. Nye pene ye pe. Senka ye bobosi atwe manso fa lawyer. Eni owudi asema kanye ne dikan. Akesifo bi dikan ko. Ode ye ba wa misa, ode konso a umisa. Yenim yewudemu yenim ne yakro. Yesie yenim se atu de panyinara. Kamempa bone se mo nsa soma busuen. Ma basumdue me se yedie ni mpega ne nkoso. Kristo yarebo no ma ya na no atentoto. Egaya trawo esrew so wo ye chi no woni monyam na adi. Wasam se afia ohine ozi awuye no woni monyam da adi. Ma yeba yenana esejo wo ye chi ma sumdwem na busuemu ne yebeka okase a kire de wo yare de oni atwuma episo bi po yare da mpaso a fabranti ewu iso mani nyankwa mesre yedie ka ho ni panyina yedie ni mu a awo kire wo sika ka bra ho a ni panyina che mesre yedie de mabusuen meso so bambo de mamo mesre nyankwa so mani sim yi ewonyamieja onyamiopa onyamo okutimo amen Amen. Ya mishamo abedri eye enka abotia betimako Ade kwan so yedonya abusupanyin se enka bobi ewo ho a wadawroma na afi wama yason ate na afi yetimi atowa so right. Ade de mesre ambulance a ebefa yemi abema o send you ade akono na esi akire ho no eti mobile crane na ambulance no na fi yebefa no na yefa no me pacho so Yami Islamu na se mabakwa adofo na obi biala obaye ebe boy bia no de abusia panini abusunu na kan se yami Islamu bia Islamu adofo no muntie tankai boy se fiase ya donc papepe esaba be classe na eba be no tikasa no enu ti Islamu se edoma mo de baye no mo san pa me boye yami adoma Islamu so yebeko na asia sori wo abandenden eye mensia heye usi pastor wo a e kwan na da defense no okotia okoto edan kase bi ho enne abandenden asori no the same ne no na asia sori eya donko yebesa ba heya ababa be transi the same if you say ya de emono eko yebro da dan no
Enti ɛhɔpaa no wa ɛnyɛ nipa nyinaa na ɛbɛtumi akɔ enti ɛde ambulance ne ɛdɔm kakra bi bɛtumi akɔ na ɛde kɔ ɛsɛ mu yɛne akɔ no nyinaa no yɛntwɛn wɔ ha sei na awia nyinaa ba ɛda mo nyinaa ase na mehyɛ mo nyinaa